gotovo 8 vekova istoričari, istraživači, novinari, publicisti muče se da li da potvrde da je pretposlednji Nemanjić i prvi srpski car otrovan i to od svojih rođaka. Kneza Mihajla, takozvanog prosvećenog diktatora, ubili su u Košutnjaku dok se šetao u svojim kočijama. Kralja Aleksandra Karađorđevića i njegovu dragu Mašin iskasapili su oficiri sabljama, Obrenovića, pardon, i bacili ih sa terase. Ubili su kriminalci, zaverenici, policajci, strani obaveštajci i svetski dobrotvori, pod navodnicima dobrotvori, i najtalentovanijeg srpskog političara u posljednjih pola veka, Zorana Đinđića. Dobrodošli na promociju knjige Ubistva srpskoj istoriji Čede Antića. Dame i gospodo, pre svega hvala vam što ste došli na promociju knjige u vreme kada, nažalost, ovakvi razgovori više nisu popularni kao pre 20-30 godina. Želim da zahvalim mojim dragim kolegama koji su mi prosto ulepšali večer. Obično su ovakvi skupovi ozbiljni, decentni, okrenuti određenim temama, ovako posebno i Vlada i Peđa su ljudi koji predstavljaju jedno novo lice naše historiografije i prosto veliko je zadovoljstvo da uopšte budem u njihovoj sredini ovde. Naravno, hvala i izdavaču koji je u proteklih 10 godina promenio sliku našeg izdavaštva. Tema je velika, tema nije u svojoj suštini historiografska, ona je u stvari publicistička, ona je novinarska, zato što treba spojiti epohe, treba spojiti države koje imaju kontinuitete samo u našim srcima, čak ne i u našim glavama. Mi se držimo od jednog evropocentričnog tumačenja istorije. Istorija vam je kao igra karata, nema večnih pobeda, nego se imaju nova deljenja i vi igrate jednu igru koja menja pravila. Nisu uvijek štihovi ono što su bili ranije i treba u tome svemu da se nekako snađe. Talleyrand, jedan od najvećih političara 19. veka, rekao ubistvo Vojvoda od Condéa nije zločin. To je nešto mnogo više od zločina, mnogo gore od zločina. To je greška. Sad da se zapitamo, ubistvo je zločin po definiciji, koliko je tih ubistava u našoj skorijoj istoriji, ne samo da je bilo zločin, nego je bilo i greška. Hvala vam.